Video gününden gündü подписчиктарым көрсөлдөкпүт күтүрөр боло кулинарный блогтардакпыт башы рата. Онон бүгүн түгеннен тоонамын бары отоннау көп болу отону кайда краникнар сироп оңорор туунан эягага бет судургу ырысыбы үлестекпи магадан ха. Беге бу бартын ягынан белемнәдим. Бу манна 3 кило отон бар. 3 кило отонго кутабыт беге 4 кило 700 грамм сахар, онна у 1 литреде. Бастан отон будун кутабыт 3 кило тону ол өттүгер. Бу манны гына наха жудай морс оңорорго үрдәк судургу наха элбак морс таккан. Онна биле өр краникнарга морозильникка алан баран кебегет. Очоона кини сибейдик, жугайдик краникнар. Манны гына бут онна холбан кебегет. Кемиттен кемигер хабы курдук буккем беребит. Сироппутун 5 минутта курдук тептердибит, онна биле маны керехелибит отон кага хоох болар гына. Бу мантыкабыт, бу соён, ары соён манны кою болла. Оны маны кереге хиттерге кудаммыт, каханабыт. Оны буланы бу эйга коддырарыбын, 1 ложкаттан маны бакалга куттум. Онна сахарыгын уробуна. Онон хаб курдук тускутугар туханын, каханын, кырахеттерге мен бу